Bakunzi ba Master TV 1 turabasuhuje aho muherereye mwese. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi muri mikoro za Master TV 1, mukaba muri kumwe na Master Fred. Amakuru yacu reka tuze kuyahera mu misozi miremire y'Umurenge mu Minembwe. Uyu munsi wa none abanyeshuri bari mu gatandatu wa segondere bakaba biriwe bakora ibizamini bya dissertation. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho inspecteur witwa Birindwa benshi muramuzi yagenje gukora muri kano gace ka Minembwe yabashe kuzamukana ibizamini aciye inzira ya Baraka azamuka kwa Murima aca muri Mukoko na Zagakenke aho kuri Jiafi akaba ari naho acumbitse. Uyu munsi wa none ikizamini yazanye abanyeshuri bakaba batangiye kugikora, kandi ikizamini citabiriwe n'abana benshi cyane kuko abantu batabitekerezaga. Benshi bari baracitse intege bavuga ko kino kizamini Minembwe batazabasha kugikora kuko inzira zose zihuruka muri Minembwe zari sakaho zifunze, ariko kuko ubufatanye bw'abayobozi ba education bakora Minembwe ndetse na leta ya Kinshasa babashe kuganira bumvikana ko ibizamini bigomba gukorwa ndetse bashaka n'inzira zanyuramo. Uyu munsi wa none abana mu Minembwe bose nabo bakaba babashe kwitabira ikizamini ca dissertation kimwe n'abandi bose babarizwa muri Kongo. N'ubundi kandi Mikenke naho hari hasanzwe haba centre ikorerwamo kino kizamini ca dissertation. Nyuma y'isenyuka rya Mikenke iyi centre nayo bahise bayigaburamo kabiri. Ubu hari abana bamwe bakoreye irundu ku masomo ya Preferera, abandi bazakorera za Gipupu. Abo ni abantu bahunze binjira ishamba barimo mu bwoko bw'ababembera mu bwoko bw'abapfurero. Abakorera irundu biganjemo abafurero ndetse n'abanyamurenge, akaba ari bo bafite abana benshi bafite gukora ku centre yahora bikorerwa mu gace ka Mikenke. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza mu Cabijombo. Haravugwa naho abana barenga 30 ku munsi wa none nabo biriwe mu kizame cya dissertation aho bamanutse ku munsi w'ejo bika mu mujyi wa Uvira. Uyu munsi wa none nabo bakaba bakoze ikizamini kimwe n'abandi bana bose b'abakongomani ubufatanye bwa leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi. Babashe guherekeza bano bana babakura mu Bijombo baramanura babitsa Uvira. Reka tubibutse ko Uvira irimo umutekano muke nyuma yaho abazalendo batangiye kwitegereza mu mujyi kuko babyishakiye isaha iyo ariyo yose. Byateye impungenge abantu batuye mu Cabijombo uvuga ngo bohereze abana babo baze mu bazalendo mu mujyi wa Uvira, ariko ubufatanye na leta ndetse na leta y'u Burundi bemeje kubacungira umutekano mu nzira bamanuka ndetse no mu mujyi iminsi bazohamara, ndetse n'ikibazo usubirayo babyeje bitangaza ko bazongera bakabasubizayo. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza Ibubembe cyangwa se muri Bogobogo. Naho uyu munsi wa none abana bari mu gatandatu bakaba biriwe muri dissertation nyuma yaho abazalendo babangiye ko basha gukorera ikizamini mu mujyi wa Baraka. Abantu batuye muri kano gace bahoraga bakorera ikizamini cabo mu mujyi wa Baraka, ariko nyuma yaho bazalendo bawigaruriye hamwe na FARDC na leta y'u Burundi bangiye aho mu bwoko bw'abanyamurenge kuva mu Bibogobogo ngo bamanuke baje gukorera ikizamini i Baraka. Ibi byatumye haba kuganira hagati y'abayobozi b'amashuri cyangwa se abayobozi ba education bahitamo gutanga centre cyangwa se kuzamura ibizamini mu Bibogobogo. Uyu munsi wa none kuri Institut Tangazo akaba hiriwe hari dissertation kandi ikaba yakozwe mu buryo bwiza, aho leta y'u Burundi n'ubundi nihagenzura niba babashe kubacungira umutekano nk'ubufatanye n'abashefu cyangwa se ubuyobozi bw'ibanze. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyarangiza ku buryo bujanye n'umutekano. Imurenge hose uyu munsi babyutse neza, tasasu ryigeze rivuga mu marembo yose akikije Minembwe mu burasirazuba mu burengerazuba mu isantere hagati hose ni amahoro. Twirwaneho ikomeje kurinda ababyeyi neza.
Okay, n'amakuru yacu reka n'ubundi tuze kuyarangiriza mu mujyi wa Goma. Ahangaha hakomeje kuvugwa umutekano usesuye nyuma yaho hagiye haba umusako muri quartier zimwe na zimwe, hagenda hafatwa imbunde zakoreshwaga n'abasivile mu guhungabanya umutekano muke w'umujyi wa Goma. M23 AFC cyamaze kwigarurira imbunde nyinshi cyane. Ibi byatumye abazifite bose bazihisha kure, ndetse n'uwisigaranye mu nzu nawe agatinya kugisohora kugira ngo aje kuyibisha. Abaturage bakaba bakomeje gushimira ubuyobozi buhari kuko bukomeje kubazanira umutekano usesuye bitandukanye na mbere aho leta ya Kinshasa yari kiri mu mujyi wa Goma. N'ubundi kandi reka kurangiriza amakuru yacu muri East Africa, aho bivugwa ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ari muri Qatar, akaba yagiye guhura na mugenzi wiwe. Nshuti bakunzi ba Master TV, twaba tubashimiye kuba mwemeye kuduheza uyu mwanya kugira ngo mubashe gukurikirana. Tukaba tubasabye inkunga ya subscribe ni mutarayikora yikore, ndetse tubasaba no gutanga ibitekerezo. Imbabaza duha icumbi, amaboko yacu niyo yatsinsuye za Rwivuga, Shokomana za Rumungu birahunga, imurenge habaho imfura ziravuka. Ntawatubonye watugirira imbabaza duha icumbi, amaboko yacu niyo yatsinsuye za Rwivuga, Shokomana za Rumungu birahunga, imurenge habaho imfura ziravuka.